nim say last week dear ye ko bukom ayi arena ho bukom banku arena ho na e ho no ye dika na ne yokofa ba ye I say boxing emu ayi code kakra enti eye Sharif Mahama e hyemukina e so asida se na emu be ye hye that match Emma eye Joseph Saki Emma one of the countries ni bi say wo mu hia na say boxing no enkoso na dwumadie ne koso na eye ya ye Ghana ni ba ye friend no eye Joseph Saki no ni jokoto ehye no ana say jokoto na ehye e de boxing no ono papa adumche bia sticker ebo just go wi Joseph onso enti be bia wo de papa eti ko boye enti eye ana na entokwa no koso nyame anim no broni no wo bu Joseph yie pa na Joseph edwane kra fi ring nim na nkrofo se wo boa wo papa adumche do wo beku ntokwa na nkasa te se Joseph dini kra dia ayira te se de papa adumche bia na de wo dwane akonya adumche bia mesro gira ho na ntokwa ne de ko ana obeku abroni epu Joseph say from we na asem we ekodu ye papa Ebenezer ye papa Pambo 1 ba ko ekodu na sueye ese wono se ye Joseph no etutu nanamo eba ho anko be ka che ni prince bra entokwa ya akokun broni hwea no be show enti ye training ye sa na ye bukum banku eba ho ka che se obebo eye ayite powers from so san conscience be mo hwe na from papa say enti Joseph we wan yade ade bi wo ho a eye re nya sticker akofa akobo wuto ene che say wedding kunu ya show Lewin na wonu say Lewin de ne papa eye papa adumche bia Lewin be say obetutu papa ne papa kaaye no obe de na no betutu Lewin say Ghana fo de asofo aya pasesi ade aho yanko a na yeye mpacho Lewin na ekon aho yanko a na yeye I say Lewin ka se ma so osuro umbeso be ka because papa Ebenezer Pambo de o kana se no anka ne yi a anumi do so popa de wodi ba beto so nti Lewin as waka as usuru as menti omie no nyina mra o makoma afi prophet otubra no adafo so onko biom sa wakot tare ring ni sei reference wo mro se de wonya ntu onko biom o wumi nko biom ala supporters se da bi bako supporters ni boss of enu gwasi asiani supporters ni boss of ni di enam de menti tumika kwako difo ni kana de aba no bako sa difo asamu asi wo Ghana o mani nya ntokwa ne ko se wonya me na mo so ma boko manko di nkunim nti o musu ye bi so bu panyini siku amaba aso se da bi po abo ampa ye agu on bone so mo na tu enti yensu ye bi tu bi edi o so fo hwa bro wo mo wo ne ho ya edi enim guase ya to wo mo o ba na do what to nation the nation prophet share odi for me see video no wa yes na no who I ke phone to afemi o se buku ko sa difo enam de mi hunu ye mo social media mi ni hobby nyam fanchero prophet enti dia sie no prophet o mo konta kwa na ben we can yawo 1 year sa promote no odifo ayi president ban sa be pa channel Sharaf Mahama enti no otiwobi ana sticker ne bo eto ne animu me pa cha Anthony Joshua mu nyina fra we chire baby sa prophet the ni panya asem kotwa na animguase ya poto na woti no mu aja mba kwa me mu obi adi ne ye omo boss of wodi kona kwako sticker na ade about 20 ubako onya koda ana wo dwane oso onko o ring na dwane afi o pa free ring ni makọ ana ma yiri so onkoko akwani boni ju amana sa knocking it down prophet so mo kan wie next order so down afi won beso de bio prophet sa animguase aba I want to bounce on your yes because you come back and say obebu the powers that is for journey to bring eno that's right eno correct Samson is ampa eno correct Ghana eni pa bebre fa no nyam ni die mawurade awurade ye bia no mu rafi eno correct prophet sanye se awurade ye bia na Ghana wo bi rafi a aka mi gina hai eni mu gina hai anko bi fa ye ni nyafo anya sam gitu a eno correct prophet enchana Ghana fo rafi enchana Ghana fo rafi wo yare kwa waba wo nyame yare sa ye ne dia na nu rafi ne wo todo no nyane yare sa
ne wura fi obi di watam kwa no ka bi ka sanya sa ene esi ya kasafu di fa awurade ahyada ade tumi aman woni wa pango fi manyai Oh Jesus. the nations one so what you say o ba konkodi nkugo asofo mo hyada ma monfo kiro ma so dem eye program ni o mo ye program obepa fode wa hanfa so bi amaso na sese bi sie akokora bi oni ni nua kotena ti ba di nkwasi asem yes asochan awurade se jai no abetwe o maso ene ye jai asem o kanya na no korese ya ye bibi o ba bi a ye sin na phone no ba bi a ye di kosia ni koku ebi tun si asoro wada di nkwasa nkwasi asem na manfo chi ni manfo tie osof chief e ko wie sai odifo anko wie hwe so eni kwase de to yes for so be obo na ni papa ne hwehwe ho yes chere kase ne nya ni monyam ne nanim mu ase ene onyame tua wo mo obo timi soka yes ebia na ese no wo ka sa ko back to boy ni videos mu na ko fa de wa wene na sa beka say boy na say ko adu nchedi ase o say wa wene match na wa wene to kwana bebrebe o say we nko na lose ne mo beka bone ne nko na yabo no shame on two people and ni bra ene munde bibini common sense and said ya papa adum chebi a na nya musumi na member ba akwa ata anika wode konto kwana wode Philadelphia sticker boom na and the fight we lose Uganda asofo pi nu ebizu dinse hunu jimi awufije ese nipa na arene match wa konto kwa ba kwa se ni nyina wa rene na ba ko polusu a mu da topic yesu asafo nyina kwa mbawu omo ewias kuto mu onko eja hoko yesu ko di wa o ya so no go o sa da ya bu be keke no lusu a ase mu fi se enugwasi bi se stikata ni kan ti abono Antrojo ka yabono weda yabono azuma nesi yabono Muhammad ali yabono otele matasin yabono adifo no ba ko mana tasi ana we kristo ni ntino sabe we kristo ya boss ayamuda ana sabe opa man ma yesu kwa ma yesu metitim ya be se ni bi yesu man metitim ya be se ni bi so fo bia ni nguasefo se ebi munwunu nkwa akiri ofise we ni nguase a ntino obi yesu ma aka ma adu nche bi abafo m tiri do ba ka bi nti fa adu nche bi amafo mu listen to me do ba ka bi nti ma adu nche bi amafo mu da because kai chiri obako fuma ke yesu a ode nyamso ba wiase no ango wuye ke nya beja so de ko wuye ga so la gu so wuye pa so na da kese awsa le ko tse mu ye ni bref ene mo ne se mu so le gu man fo je jan so because enya dwumbone a how say as a boss na ne no a wa lusu na Philadelphia atale what is the kabu man wa lusu na man fo ara to be ka won se mu fi se nugu asenti common sense ana on ko ni pa page enko he ento kwado do wako ene de wa wene se the first time ni dia na ngamaka be so wako ento kwa mako 7 ni nya wa wene ana wa lusu 2 enti we kristo ni ntino unlusu ma cheda we kristo ni 7 wuntimi nyale da we kristo ni ntino wuntimi ko hospital enko da ho yesu twampo no wu chese Philadelphia ni a ni kwa cha hweto se me kam kwa soli a se be esaba to me nya accident ese ga me kisenti no ni kwa so hweto ya pe Beneza wo jini hudi ankaza papa good afternoon papa no wo jini hudi pa next time Joseph Misro but say obi an nia ne gidie Joseph nso papa ne gidie ko papa adum chedi gidie ndie sa neti na Joseph kwa wo a wo se entokwa na ye 9 we wini mu a year 72 pe na ya bono na ni nyina no 7 na we wini ni nyina so wo kwa wo de sticker no etale ni kotodwe ne to ne ade nyina enti 2 we pe ne ya bono papa no wo pe na asempa fa comment bra attention TV my queen chua makra